Engge suksma majaring pengantar acara antu galas sane kepaice ring sikian titiang. Sedurung titiang maturatur, lugrayang titiang ngaturan puja pangastawa panganjali umat. Om Swastiastu. Sane kusumayang titiang Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kubutamahan. Sane kusumayang titiang Bapak Ibu Guru lan staf pegawai SMA Negeri 1 Kubutamahan. Sane kusumayang titiang tim pamnurise pacentokan mapidarte rahinani mangkin. Talar semeton pamilat pacentokan sawitara sisya sarang sami sane tresna sihin titiang. Angayu bagyo uningayang titiang majaing ide sang yang widiwasa. Santukan pasuencan ide iraga mekumpul iriki terngomolihang kerahayuan lan kerahajengan ring rahinani mangkin. Ide dane sarang sami mungguin pidarte sane preside aturang titiang antuk memurde Bali wisata budaya. Sakadi sane ketah keuningin kantos mangkin Pulau Bali kanton keangken pinake Pulau Seni Budaya, Pulau Dewata, Pulau Kahyangan, Pulau Seribu Pura miwah Pulau Sorga utawi The Last Paradise. Sejaba punika Bali kebaos pinake daerah tujuan utama wisata Indonesia bagian tengah. Sajeroning nitenin linggihe pinake daerah tujuan wisata, Bali ngemanggehang pariwisata budaya pinake daya tarik wisatawane sane pinih utama. Duaning asa punika, budaya Bali patut kaupapira mangde presida ajag kukuh miwah lestari. Yening budaya Bali ini sampun reret utawi runtuh, pariwisata Bali ini pacang taler sayan reret tur padem. Mawinan pewangunan ring Bali nenten pacang presiden memargi antar. Sane mangkin ngiring baosang. Asapunapi tate carane mangde budaya Bali ini presiden ajak kantos kepungkur wekas. Idadane sinareng sami sane wangyang titiang. Para jane Bali ini saking dumun sampun kaloketah pinake masyarakat gotong royong sarpanaya nginggilang rasa segilik seguluk selunglung sabayantake sarpanaya utawi ngelarang kesatuan miwah persatuan mangde presiden ngemolihang kasukertan. Dasar kahuripan puniki raris kemargiang antuk sanika pertama mikukuhang tur ngerajegang sang yang agama puniki manut ring pengalaman sila ketuhanan yang Maha Esa. Sane kaping 2 nyinggilang tate prawertening maagama Hindu. Tegesnyane ring ngelimbakang seni budaya Bali patut kedasarin antuk sesunduk miwah tate sulur agama. Sane kaping 3 ngerajegang tate sukertaning desa saha pawonganyane sekali lanis skala. Puniki mapi tegas mangde sarang sami memiara tate sukerte utawi keamanan desa antuk kemargiang daging ngawek-awek desa pakraman sekala miwah niskala. Sane terakhir ning capang pangoreuh kesusilaan miwah pengupa jiwa tegasnyane nenten surut-surut melajahang raga nelebang daging sastra agama miwah teknologi make bekal kehuripan anggen ngerereh pengupa jiwa. Sejaba punika usaha ngajegang seni budaya Bali ketah kedasarin antuk dasar penglimbakan pewangunan adat Bali ne. Warisan leluhur sane pinih utama sane kewastanin ajahan tri hite karana minakadi parhayangan pawongan miwah palemahan. Inggih pengungkat puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.